Roman script ni shanmung go tangshalo Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Sahani nog Bwskango Khorang tisalaika TSF ni adong rok Lama Kwcharo Achugwi Khadumani Phunuklaikha rungsrwngnai rok paithago borokno rok muitanangkha police Roman script ni shanmung go tangshalo Hasteni dal bidal amsayo lahar kasujakmani bai Hasteni kwbang kok laharono muthakjak tongkha thanglaisu abo haikeno a salo kasujakha rail lama aboni bagai Lama Kwcharo no kwchawi tongkha rail malkhong abo haikeno a salo Hasteni dal bidal thayo lahar kodor kasujakmani logi logi Roman script ni shanmung go tangshalo Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Sahani nog Bwskango Khorang tisalaika TSF ni adong rok Lama Kwcharo Achugwi Khadumani Phunuklaikha rungsrwngnai rok Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Sahani nog Bwskango TSF adong rokno uthumani koktoma mankheno amsayo thangwi sobaikha salthang hangkorni SP Kiran Kumar ke aboni yagulo Mantri Okra Dr. Manik Sahani nog Bwskango Khadumani phunuknai rungsrwngnai rokno temporary detention camp romui tanangkha borokno naimuthang bedekni adong rok aboni yagulo fiogui rekha borokno police Sir, please. Sir. Only one line, sir. Situation is peaceful. Sir, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं, situation is peaceful. We are monitoring the situation 24/7. Everything is under control. Sir, वैसे कितने को कहाँ लेके जा रहा है सर? अभी? I'll give you. नहीं सर, बोल के जाइए ना सर. Please. What यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सर ऐसे मुँह क्यों फिर रहे हैं आप? सर हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है सर ऐसे मीडिया सर प्लीज आप कुछ तो बोलिए सर. I told you no. स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है? सर अभी तो इतना बोलिए स्टूडेंट को कहाँ ले जा रहा है? सर स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है? कुछ नहीं, इधर ही है, डिटेंशन सेंटर है. कहाँ है सर? सर एडीनगर. कब तक छोड़ देंगे सर? छोड़ देंगे 1-2 घंटे में. Roman script ni shanmuga Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Sahani nog Bwskango Khadumani phunukjakmani koktoma mankheno dodra aro thangwi sogui laikha dar bidal kokthum bedekni koktoma thumnai rok Srapsani bisingono raja khoraguli ni tongkasangno kifilui tubu firka police Raja Khoraguli ni shimi shalchangte pranab ni kokthum Chini Khorang